Ngiyabingelela bafowethu ngiphinde nginamukele ku YouTube channel yethu. Cha namhlanje bafowethu simphathele ukuthe ukwehluka kancane. I-top 10 lena yeingoma zika Maskandi. Bafowethu le top 10 siyenze ngaphandle kokusupporta, ngaphandle kokuqhubha abanye abantu phambili. Bafowethu abanye bazobuza ukuthi why senze i-top 10 abanye abaculi bengakakhiphi. Cha sithe senze nje i-top 10 yeingoma ezisaphumile kulonyaka ngoba siyazi ukuthi nabafowethu abangakakhiphi njengomthandeni kanje njengoduma kahle njengokhuzani baningi abaculi abangakakhiphi. Sithe sizobuya ke makuphela unyaka nenye i-top 10 yeingoma sezizonke zika 2021. Bafowethu sicela nilalele nje le top 10 akusikhona ukuthi umuntu osigcineni ingoba ingoma yakhe ingekho right noma mhlambe ingekho yinhlwini yabanye ingekho mnandi kunjengenza abanye. Cha bafowethu ukuthi ngeke zihlale zonke ingoma ku1. Bafowethu number 10 esinidonsela yena sinidonsela umjabulisi. Number 10 usebenze kakhulu ke nomdumazi umfo kamhlongo kule album ithoze. Nasela lihlipinqala angaje maqoyile wena la faka lolo kodwa la faka nekavela yalo kuvele utangizule kuvele utangizule nasela lihlipinqala angaje maqoyile wena la faka lolo kodwa la fane ya pita kuvele utangihlanye kuvele utangihlanye ngizokuswayipele kodwa ashungeke ate awunike wose jama siyodlala yangoneka when we tapile ntiziyami Belicele nangomunye onecala Belicele nangomunye onecala Nitangi myeke mina ngiyamthanda When I'm fine, I can take the lenses. When I'm fine, I can take the lenses.
insizwa ayikintefula insizwa kusho ayikintefula insizwa ayikintefula insizwa ayikintefula insizwa ayikintefula insizwa ayikintefula insizwa ayikintefula insizwa ulumene ayikintefula insizwa ayikintefula insizwa Sengisingathi sepha nyami yoko olindali bakula kesizwa sekwele sengisingathi sepha muyolwa nabeloko olesizwa sekwele indali bakula wasalashone langa kwaphinde wasalasho ingaphile kodwa bathi sizwa sekwele semdala malekethu nalindala sengisingathi sepha ngihambe yoko ngobe sizwa sekwele indali bakula Ule ule